Ayinkethi inkosi enkulu unyazilizulu amen. Ukhulumayo utholana emthethwa ethempelini lasevukani ayibonga inkosi amen. Banazaretha ayingcwele siyabonga. Sibonga ushembe kuba senzele lenkonzo okuyinkonzo yentsha la sivuleselelwa khona ayibonga inkosi amen. Lena nkonzo ipanel pizza la kulungiswa khona inhliziyo. Siyambonga uJehova oyingcwele ngomusa senzele wona. Uthi umfundisi eshumayela ngoJuly uthi afike enye insizwa inikele enkosini unyazi lwezulu yathi mayinikela ibika leke kubikayo inkosi wangaphenduli lento ayicelayo wathi uthini lo muntu yabuza insizwa wathi baba usho umuphi umuntu yathi yakhumbula ngelanga elithile ngithandaza eparadise ungavalile amehlo wabonani wathini lo muntu yasiyakhumbula lensizwa ithi yathi ngavalile amehlo inkosi ithandaza yambona umuntu esuka kuye eqonda straight la khona inkosi wafika waguqa wathi mayeguqile lo muntu phambi kwenkosi inkosi yasikhuluma athi lo muntu ekade eguqa wayefika nje wayezocela wena uthi lo muntu wayezocela kimi kuwe thembe ngiyamcela lo muntu ngimcela kuba ngimsebenzisa ngoba lo muntu kwakusathana uthi awathandaza emathempelini awathandaza khona ucela abanazathi akuthandazise ngoba uyafuna lo muntu uthi noma wenza umthandazo okuvuka umthandazo okulala awoqela uthandaze ngoba lo muntu uyakufuna asazi njengoba silaka ukuthi lo muntu akasitholile noma sesizuzile siyacela Jehova ingcwele siyacela nyazizulu sizingane futhi nokhola singakakwazi noma silibamba liphunyuka kepha shembo ingcwele sicela uhlale njalo kithi ungasilahli ngoba masilahle ngwe Jehova asazi ukuthi sophelela kuphi banazaretha ingcwele uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu futhi uyaphila amen uNkulunkulu esihamba naye sithwele kodwa sithwele izono zokhokho bethu sithi sihamba kuyo lendlela zivuka izono zokhokho bethu abanye okhokho bethu babehamba bethanda abafazi babantu abanye okhokho bethu babephatha nemithi engafanele kodwa lento iwele kithi sizingane cela ushemba azesikhumbule kulendlela ngoba ukukholwa kuyidwala elibishelele ziyabehlula abaningi endaba yokugcina ngihlale phansi banazaretha ingcwele iyakhuluma enye insizwa enkonzweni nabasho ithi kwafika umunye ezephenduka mayephenduka wabhajatiswa emfuleni la kubhajatiswa khona kuthiwa wathi umfundisi emphosa ngaphansi emanzini evuma izono bayephuma khona omunye ongakholwa naye ebukela ukuthi mayiphuma lensizwa
wabona iphuma emanzini ithola amanye amadoda emahlombe. Thoka wenkosi ilanga ngaleso sikhathi ehlele ihlalweni sobukhosi. Yahamba lo muntu esephumile emanzini lo ebonele sibonakaliso ngoba asiboni sonke ngendlela efanayo. Futhi asizuza inhlanhla ngendlela efanayo. Wasehambe unkosi ilanga lamalanga phuma Scott nabalothela bahangula wathi inkosi ezonomhlaba kuthi amabhajatiswa ngabonye umunye umfowethu mayephuma emanzini uthwele abantu emzimbeni emahlombe. Uthi hayi mntanami ngiyayibonga inhlanhla oyitholile unenhlanhla lento oyibonile ayambulelwa noma ubani. Uthi njengoba umbona lo ephuma emanzini nje laba abantu abasemahlombe bungabantu abakhuluma ngaye kabi asebembulele kodwa bephila. Kungabantu abamqedile ngolwimi kodwa ephila ingakho nje ubona ephuma enabantu lapha emanzini. Angazi mina ukuthi emahlombe ami bangaka sebekhona. Ngalawo mazi inkosi busene kuzwila mina. Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Lo khulumayo umfana kaBheka ekhaya kule Pitretifu phansi kwethempeli lasekuphileni phansi komshumayeli uBheka nomkhokheli uMavusi. AmaNazaretha njengethempeli laseSandanezo kodwa ngingalithobi. MaNazaretha ngizwa ngijabula enhlizweni ngoba ngithe ngilele kungo9 ebusuku umfowethu osegoli wafaka ipost kwathi lapho khona la kunenabasho khona lapha ethempelini elingapho ngakini. uNkulunkulu kaShembe ungithandile maNazaretha. Amen. Ngoba bengisabatha ekhaya kuphela. Soloku nje ngifikile lana ngoFebruary ngaze ngasabatha. Kodwa ngithe mangibona inamba zabantu engakhona ukuxhumana nazo kube ngifike lana bangidirector ngaze ngafika ayibonga inkosi yomsane sethembisa. Amen. maNazaretha umhlaba umthathe wangilahla laphana kule varsity yala uMP. Ngizokhuluma indaba uShembe ayenzile ezweni lakithi. Ube ngaphandle koShembe ngabe ngiyintandane. Wathi ngenye ilanga kuyisabatha kunojikelezo khona lapha ePitretifu ekuphileni. Wavuka umama angazizwa kahle. Wathi ukugula kuyamqinisa. ManguMshumayeli ke kumele uye esempelini masho ukuthi kunojikeleze ethempelini lakho. Kwamele ukuthi babamshiye endlini ahamba ethempelini. Wacela mina ukuthi ngisale ngemuva. Ngasala. Ngambheka ngimgada. Ngabona ukuthi ukugula kuyaqinisa. Ngagijima ngaye ethempelini. Ngathi baba umama uyagula ekhaya. Sekubi.
Wafika ubaba wathi angikwazi ukuhamba phela kunabagcojo. Ngahamba ngakho umkhokheli ngathi umkhokheli umama uyagula ekhaya. Bathi makuphuma inkonzo, baphuma izalukwazi zonke zihamba ziyomhlola, bamthatha bamisa esibhedlela. Bathi ngenye imini elele ebusuku wafika umuntu emthinta lapha emahlombe. Athi sibanibani vuka sesiyahamba. Izinsuku zakho seziphelile emhlabeni. Uthi waphinda wamthinta ehlombe. Wathi sibanibani ngithi sesiyahamba. Wathi angikwazi ukuhamba ingane zami seyincane. Wathi umvangeli mebesaya ekwandeni belungisela ukuza kwababa. Wabacela umvangeli uthi ngicela sijike ngapha esibhedlela sithi kuyothandazela omunye unangu usibani wami. Bafika bangcwele bangena. Bathi inkosi yethu asimakade wena simi ipha ikwakho usibani wakho uthi ugcoke ezimnyama nezimhlophe uzilele wena phakama sambe wathi angikwazi ukuhamba ingane zami seyincane. Bathi abangcwele mase baqeda bagoqa umNazaretha abe baphuma. Uthi wabona ngabodokotela sebavala amashiti sebafaka lezinto la enhlizweni ukuthi inhliziyo iphampe. Sekukubi. Sikhona isikhathi sokugcina. Khona isikhathi sokugcina. Lapho bese kubuza wena ukuthi ekhaya ushiyeni. Ngoba siyintsha nje abukhona abafowethu lana abasesebancane kakhulu abanga understand indaba yokukholwa. Unayo yini imvunulo? Ngoba thina abantu abasha into etshala ingilosi lapha ngaphansi umgidi. Imvunulo yesikoshe sibovu asiduri kakhulu. Unayo yini imvunulo? Emhlanganweni uyaya yini? Uyazi ukuthi ushembe yini? Ikhona yini into ayithandayo maka esontweni? Uthi mama bantu abami ngifuna ukuthi mhla ngihamba noma senihlala ngemuva senenza okweni kodwa ngiyoshe ezulwini ukuthi ngawenza umsebenzi wami. Amen. Ngalifaka izwi likaShembe. Angasho umntwana ukuthi angiyazi mina lento le nomama wayehamba emhlanganweni langishiya ekhaya. Angaze ngavunula. Wathi mayevuka ekseni eseyinto angaziyo ukuthi yini. Uthi benza lokho bodokotela bavala amakhethenisi sebaphampa inhliziyo uthi ngababona sebaphuma. Uthi nami ngasho ngathi hayi kufa sengehlule. Uthi ngathi ngivuka ekseni ngathi ngiphakamisa isandla ngasizozivuma. Ngathi ngiphakamisa umzimba ngawuzuvuma. Wathi wahamba wayogeza wayingasagezi. Wahamba wayogeza waphuma ngaphandle wathi sengiyaphila wathi angisabuyele empedeni. Uthi udokotela wamangala sekahlangana naye eminyango ukuthi wena uvuke kanjani. Ushembe usomphilisile. Amen. Amen. Ingakho silandela lelizwi. Sasilandela abazali bethu sebancane kodwa manje sesilandela yena. Ngenhliziyo zethu. Njoba ngilapha nje akekho umzali ongadile. Akekho futhi nomuntu akade angantshela ukuthi uvuke esabatheni. Kodwa ingilozi engaphakathi kithi isasho ukuthi umama wathi umthetho ukanje kaShembe. Amen. Ngizocela ukukhuluma enye indaba ngomunye umshumayeli walapha eMelo. Angazi noma ukhona ngoba nganixoxelwa ubaba. Wathi ngenye ilanga umshumayeli eshumayela kwaze kwadlula isikhathi. Wathi kwafika insizwa ezintathu ezayihleli ngemuva kwakhe eshumayela umshumayeli. Zathi hey mshumayeli vala inkonzo sesilambile thina. Hey maNazaretha thina abantu abasha bafowethu
inhlonipho masingayishiyi. Uthi baba mntanami noma ngasho ngiyabona ngathiwa uyazi ukuthi umshumayeli ugcotshwe ngendlela engafanele. Noma uyazi umvangelo ugcotshwe ngendlela engafanele. Noma uyazi umfundisi ugcotshwe ngendlela engafanele. Ungasahloniphi yena sahlonipha lengubo ayigcokile. Hlonipha lengilozi ushemba sayifake kuye. Wathi mayisho njalo wabuza umshumayeli wathi ubani losho njalo. Wathuleka. Wathi umshumayeli inkosi kubusiso wayivala inkonzo. Wahamba amalanga. Indaba seyikhohlakele. Wathi kwafika enye insizwa isiza kuye. Isisu sesiphakama siyaphezulu, sesiya phansi, siyaphezulu. Athi Mshumayeli. Yithi lesakhuluma lapha ethempelini sathi vala inkonzo sesilambile. Siyacela Mshumayeli sicela usithethelela. Uthi baba ngeke size sisinde. Siyosindiswa nguwe ngokuthi usithethelela. Wathi Mshumayeli kade nganithethelela. Angithethelela ngalela langa lilana ngithi inkosi ngibusise. Uthi zashona zonke lezo insizwa. Ngiyacela bafowethu ukuba sibahlonipha abagcotshwa bethu. Noma ngathi uyamazela, kodwa hlonipha le ngilozi sekuyena. Nami ngizocela ukubuyela phansi ngalamazwi Nkosi usenikuzwe.